Nagihindutse aba bakinnyi uraza kuba ubona basohoka muri shampiyona y'u Rwanda mu gihe iraza kuba irangiye, kuko ibivugwa ko baje kuba babona amakipe hanze y'umugabane wa Afurika byo bikomeje kugenda bivugwa cyane. Abo bakinnyi nibo ngiye kukubwira. Bamwita Niyomugabo Claude, ni kapiteni w'ikipe ya APR FC, ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi. Biravuga ko nyuma yo kugira umwaka mwiza mu ikipe ya APR FC ndetse akaza kuba anatwariramo n'ibikombe, uyu mukinnyi cyaba ari cyo gihe cye cyiza cyo kuba yakerekeza ku mugabane wa Aziya kuba akinirayo. Biravuga ko araza kuba yerekeza mu gihugu cya Oman nagindutse, cyangwa mu gihugu cya Qatar. Ubu uwishinzwe kumushakira akaryo twakita nka manager we aravuga ko biri ku kigero cya 98 kuba uyu mukinnyi yaza kuba asohoka muri shampiyona y'u Rwanda. Si uwo umukinnyi gusa bivuga ko agiye kuba asohoka muri shampiyona y'u Rwanda, kuko undi mukinnyi nawe ugomba gusohoka muri shampiyona y'u Rwanda uyu mwaka wa shampiyona urangiye bamwita Iragwa Haji. Iragwa Haji nyuma y'igihe kitari gito mu ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Rutsiro y'iwabo i Rutsiro, uyu muhungu biravugwa ko araza kuba nawe yerekeza hanze y'u Rwanda. Uyu muhungu umaze igihe kitari gito mu ikipe ya Rayon Sport afite performance itari mbi, ariko agashinjwa ikintu kimwe cyo kudahozaho akina, bambwira ko akina match zimwe na zimwe. Uyu Iragwa Haji nagihindutse nawe araza kuba yerekeza ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Sweden nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Uyu Iragwa Haji biravugwa ko umushakira ikipe muri icyo gihugu cya Sweden n'abashakiye abakinnyi nka Lage ndetse n'abandi bagiye bakina muri iki gihugu. Uwo ni Iragwa Haji wa Rayon Sport. Undi mukinnyi we bivuga ko araza kuba abona n'ikipe isa nkaho ikomeye ku mugabane w'Iburayi, ni myugariro w'ikipe ya APR FC bamwita Niyigena Clement. Niyigena Clement uyu yazamukiye muri akademi ikipe ya APR FC aza kuvamo yerekeza mu ikipe ya Marine FC y'i Rubavu, nayo ari nkaho ari ikipe ya APR FC. Yaje kuva muri ikipe ya Marine FC aza mu mujyi wa Kigali aza gukinira ikipe ya Rayon Sport. Yaje kuba akinira sezo yose akaza kuba agiriramo ibihe bitari bibi, yaje kuba agiriramo ibihe byiza, niko byahise bigenda kuko yari nizanyo ikipe ya Marine yahise asubizwa muri Marine, maze Marine ihita imutanga mu ikipe ya APR FC. Biravuga ko nawe agomba kwerekeza hanze. Ruboneka Jean Bosco uyu nguyu akina mu kibuga hagati mu ikipe ingabo z'igihugu APR FC. Biravuga ko uyu nawe nta gihindutse uyu mwaka wa shampiyona ari wo wa nyuma akinira ikipe ya APR FC ndetse akina no muri shampiyona y'u Rwanda, kuko araza kuba asohoka muri iki gihugu cy'u Rwanda akerekeza hanze yacyo kuba ariho akomereza ibijyanye na kariyeri ye y'umupira w'amaguru. Ni umukinnyi umaze kuba nk'ufatisha cyane mu ikipe y'igihugu, kuko match zimwe na zimwe agenda abanzamo, izindi match akaza kuba asimbura, ntago ajya abura ku bakinnyi 18 b'umukino mu ikipe. Bivuga ko umutoza witwa Adela Murushi, umutoza mushyashya w'ikipe y'igihugu, ari mu bakinnyi akunda, rero yiyemeje kuzamushakira n'ikipe ku mugabane w'i Burayi. Uyu bamwita Ruboneka Jean Bosco, ni umukinnyi w'ikipe ya APR FC ukinamo hagati. Undi mukinnyi bivuga ko agomba gusohoka bamwita Bugingo Hakim. Uyu Bugingo Hakim mwamenye cyane ava mu ikipe ya Gasogi aza mu ikipe ya Rayon Sport. Yasanzemo umukinnyi wakinagamo witwa Ganijuru Eli, nyamara uyu mukinnyi kubera performance iri hejuru aza kuba amwicaza, aza kuba aba nomero ya mbere ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Rero biza gutuma uwitwa Ganijuru Eli aza kuba atizwa mu ikipe ya Vision FC, hasigara uyu Bugingo Hakim. Kuri performance ye nziza cyane byaje gutuma no mu ikipe y'igihugu umutoza witwa Frank Trosten amutekerezaho, atangira kujya amuhamagara muri ikipe y'igihugu. Rero cyaba ari igihe cyiza cy'uyu mukinnyi witwa Bugingo Hakim kuba yaza kuba asohoka muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda nk'uko biri kugenda bivugwa, akerekeza hanze y'iyi shampiyona kuba ariho akomereza kariyeri ye y'ibijyanye n'umupira w'amaguru. Uwo bamwita Bugingo Hakim BH24, umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi ni umukinnyi biri kuvugwa ko ari we nomero ya mbere mu bakinnyi bakinana muri shampiyona y'u Rwanda, cyaba ari cyo gihe cye cyiza cyo kuba yerekeza gukina hanze y'u Rwanda kandi akaza kuba abona ikipe nziza. Bamwita kapiteni rurangiranwa, bamwita Muhire Kevin, ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Niwe ufite assist nyinshi magingo yangaya, ni imipira avuyemo ibitego, amaze gutanga assist zigera muri 12. Uyu mukinnyi
akaba ari na kapiteni w'ikipe y'Amavubi y'abakina imbere mu gihugu ni ekipe cyane. Uyu Muhire Kevin akaba ari we kapiteni w'ikipe. Uyu mukinnyi icyitwa performance cyo gihora hejuru kuva yaza mu ikipe ya Rayon Sport kugeza n'amagingo aya ngaya. Ni umukinnyi bivugwa ko ari we mukinnyi mwiza muri shampiyona y'u Rwanda, sinzi nimba nawe ariko ubyemera. Abo nibo bakinnyi batanu bivuga ko bagiye kuba basohoka muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Ese wowe urumva ari nde tutavuze mwaba bakinnyi utekereza ko cyaba ari cyo gihe cyiza cyo kubava muri shampiyona y'u Rwanda? Jya muri comment umbwire uko ubyumva, niyo mpamvu mbanasize umwanya wa comment. Ibuka gukanda like kandi nimba utarakanda subscribe ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibahita iragwa info kadusubire ubutaha. Ciao ciao.